Der Sport gibt mir mei Freiraum. Ich si just mat mir selber. A kompletter Ro an a menge Gedanken. D'Armee huet viel Parallelen zum Sport. Et bringt die sech ëmmerem u seg ege Grenzen an darüber raus. Donno wiesinn eigentlech wer de kann. Et fiel de sech besser an et huet en méi gros Selbstvertrauen. Vertrauen ass och dat, wat mir d'Armee gëtt. Dofir trainéieren ech alldag virun. A bringen ëmmer még best Leistung.